Good. Haya. Good. Hi. Twacokereria kumanaga thina no riu twi sawa. Karibuni sana. Karibuni tena. Yes, yes. Mario gwira maundu maingi muno. Mugikwireria haria ri. Tugirwo mwena uria ungi riu ningi mwena uyu kwendaga gutubanga. Ndati haha. Ndakwenda mibanga. Thina ati hau. Thina ni mweri uyu tondu he thikũ irakuhĩrĩria haha. Rĩu no nginya tuikare tugidisconnectaga maundu nigetha uikare uguo. Anyway, karibuni sana. Thank you so much kuriwe uratwirorera. Yes, karibu sana. Karibu sana. Blessed Lucy na S. Jones, karibuni sana. Ukambite kumagara wacoka twacoka. Riu pastor ni ndu wa mahinda ri tungite mwe kwa mwe. Ndona nduma yahota gutukora. Elizabeth Wahogo, karibu sana. Imuthi mucukani ni ahotorire muno teknolojia-ini. Mutoria. Yes. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku baruthi. Na mũthĩ ndĩrenda kwaria kiugo kĩnini mũno. He ngoro yaku thayũ. Nĩguo. Ũtige stress nyingĩ. Uhe ngoro yaku thayũ. Uhe ngoro yaku thayũ. Ũtige stress. Yes. Na gũtirĩ mũndũ ũngĩkũhe thayũ baruthi. Thayũ nĩ mũndũ wethaga. Nĩguo. Ngĩka nĩ ũramenya ũguo. Gũtirĩ mũndũ ũngĩkũhe. Gũtirĩ mũndũ ona nginya andũ arĩa ũthiaga kũrĩrĩra. Kũmahe thĩna waku. Mathiaga gũkwarĩrĩra kũrĩ andũ angĩ. Koguo wĩcirĩtie wathiĩ kwĩhitha rĩ, ũgekora nĩ hĩndĩ weikia ruo-inĩ mũno, na ũgekora nĩ hĩndĩ wakora maithori-inĩ maingĩ mũno. Na nĩho ndoka kwĩra mũndũ wa Ngai hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ, etĩkĩre kũhe ngoro yake thayũ, tondũ etĩkĩra kũheo nĩ andũ nĩ akũmena Ngai. Etĩkĩra kũheo nĩ arata nĩ akũmena Ngai. So tiga Ngai ahũthĩrire mũndũ atuĩke kĩrathimo, kana Ngai ahũthagĩra mũndũ gũtuĩka kĩrathimo, no ndahũthagĩra mũndũ gũtuĩka thayũ. Ndiũĩ kana nĩ ũguo. Ahũthagĩra mũndũ gũtuĩka kĩrathimo. Ahũthagĩra mũndũ gũtuĩka kĩrathimo. No thayũ ndaũgeragia he mũndũ. No thayũ ndaũgeragia. Hallelujah. Mwathani akũmia mũno. Atĩ Ngai ahũthagĩra mũndũ gũkũrehera kĩrathimo. No thayũ ndaunagĩria kwa mũndũ. Gũtirĩ mũndũ ũngĩkũhe thayũ thĩ ĩno ya Ngai
na gutire mundu ungikinya handu barothi ati gukinya atiriri ugage na thayo wakwa ri he rwimbo wanyinagira wanjiraga ati yule ati naguo ndaurutire ku mutharabaini tondu mabarothi ungietera andu makuhe thayo gutire mundu ungikuhe thayo ta thomera thiini wa Proverbs 30 muhari wa 18 na 19 o miario iyo iri Proverbs 30 thimo 30 18 nginya 19 nigetha mundu wa Ngai utige stress wihe thayo thiini wa Kristo Jesu. Ngai ni atumaga andu makurehere utonga. Ngai angienda gukurathima, Ngai akienda gugutheremia, Ngai akienda gukuhe ciana ti thayo ciana ni matunda ma wendo ni uyu guo ciana ni maumirira ma kuonania he andu harari wendo mbona tunaciuka onaiga kuima thayo we mwe tondu riu cioka ikoimaga thayo ukora nio ndagikwira atiriri wagirire kumenya maundu ma ciana ni kirathimo no ti thayo muthuri ti thayo ni kirathimo riu andu methaga thayo kwi muthuri na no arikuraga ngoro no akurikuraga ngoro thimo yake ri riu ti oguo uthia ukamwira atiriri na Pastor Gloria akundumiire ka message kega o hindi no yuyu muitungu ni atuma message o riri wanyitaga thimo o hindi no anyita thimo o hindi na muma na thayo na muma na gikeno thayo wothe ukahurunjwo thimo 18-19 twakinya hau thimo 18-19 nigetha tuthomere kiugo kiu wone atiriri he mundu arigirwo ni maundu maigana ona we tiwe Ngai umamenye mbona mbokeci basa ni matiga gukumakia ni tondu he undu Ngai arageria gutwiria na he undu Ngai aretha tondu Ngai witu ni mwihokeku na ni mwagiriru iguru ria maundu mothe na hii ndio kitu ambacho kinahitajika thiini wa muturire wa mundu wothe na thiini wa meciri ma andu othe tondu he kindu andu makoretwo magietha no metha kindu giki gikaga gukinyanira thiini wa miturire yao. Thimo 18-19 kuri maundu matatu mangegagia muno makiria maundu maigana matatu ona ni mana ongerera ringi barothi tuthomere he maundu matatu no ni akiria uga ni mana tuthomere tu ona ni mana maria nie itakuokagirwo nimo namo ni muthiire wa nderi riera-ini muthiire wa nyoka rwaro-ini rwa ihiga we mundu ugiagwo ni nderi barothi uragio ni mundu matondu no amuona kuria barabara tondu wona mundu ena nguo ya rendi tondu ni wona mundu ni akuite bacon na ndoi niki na nyita uyu ni Sulaimani urauga undu uyu ati he maundu matatu mamurigire na akiongerera rungi akiuga ni mana wa mbere akiuga niki wa mbere akiuga ni muthiire wa nderi riera-ini ni muthiire wa nderi riera-ini no enda kuminia atia nderi no ngitwiria uria ireraga riera iguru ndungimenya na rio ndakwira barothi mwaka uyu tatiga stress ta wihe thayo thayo waku nduruma kuri arata kana kuri andu thayo wi thiini waku no he undu Ngai angikunyitithania na kirathimo kwa thayo umire thiini wa muturire waku so ndukanakire handu uge atiriri ati he maundu ma kugia muturire-ini kindu utangihota tigana nakio barothi kindu utangiongerera ri kindu utangithima no ungithi guthima nderi icuri ihangite ku ona tiga toguo ati thia na speed yake ona ndungituiria irithia irorire ku na irorete na ku na irire ki na ihumbire no metire so otoria ungita yani maundu macio maririgithire Solomon ri ati mugendere wa nderi riera iguru barothi wihe thayo maundu maria mana kuima thayo miaka iri ingi maundu mene uria andu maikaraga uria andu mahana uria andu matari tigana namo wihe tha ngona mundu na murao mweru na ndwikana wa thiri atiriri mundu uyu ndwikana ni muici ndwikana ni roni ndoria mundu uga atiriri ati wa Kenya mwihe thayo acio murorongo bori mwihe thayo riu twaru ati na thigari borithi mauga atiriri umwanyitikana na raini nyingi cia thimu itari registered riu atuika ati mwihe thayo kiri gitari kianyu ri tigai kugieka nakio barothi angikuhe kindu mundu wa Ngai ukubatara mwaka uyu ndakwira tiga kunogio ni mene hinjio ni makwa matondu wa hinjio ni ma Pastor Ngaruia mokwira wina ko ciako ona tareke ngwire haria riu tukinyite ri he muini uroigire atiriri no aigite hinjio ni maku agicoka uga oe hunda yaku haria ukwenda mundu wa Ngai mamiohe anyita ni kuko na utiroke makio ni andu hapana
I mean, rĩu arĩa mararĩ na maĩ December mainũka nĩ makũrio nĩ aciari ao kaĩ moka marũgamĩte ta mũri wa itimũ nĩ nyumũ ũrĩa ũgũkũria nĩwe wĩ kũu ikararĩni yaku ũtangĩkĩhikia barũthi ngoro yaku thayũ atĩrĩrĩ ũraigua mũndũ akĩyenda aca ona tondũ Biblia yuga atĩrĩrĩ enda mũndũ ũrĩa ũngĩ ta ũrĩa wĩkĩte atĩa korwo nĩ wĩyendete ũngĩrĩ ũrĩrĩ thaa ici barũthi korwo nĩ wĩyendete thaa ici ũngĩrĩ ũrĩrĩ ũkĩrĩa no kĩnyua no tondũ ndwĩyendete nĩkĩo wĩ gũkũ tondũ wendete we friend naigua Lisa W makorwo nĩ wendete mũndũ wa Ngai nĩ tũtigei maheni atĩ ũkauga atĩ ũi enda mũndũ ũrĩa ũngĩ ta ũrĩa wĩyendete we ndwĩyendete tondũ korwo barũthi nĩ wĩyendete thaa ici ũngĩrĩ Mombatha ũgĩthambĩra korwo nĩ wĩyendete thaa ici ũngĩthĩnjĩte ng'ombe ng'ima ũngĩrorotithia ngima harĩa wĩikarĩte thĩ ũkamĩrĩa no tondũ ndwĩyendete wĩ gũkũ rũriĩ nĩ ũndũ wa andũ aya nĩ ũndũ wa andũ ta arĩa na arĩa angĩ rĩu kĩu nĩkĩo wagĩrĩire kũmenya atĩ ndũikaraga mũtũrĩre waku ikaraga mũtũrĩre wa andũ arĩa angĩ rĩu nĩgetha mũtũrĩre ũtige stress rĩ Solomon akiuga atĩrĩrĩ maũndũ mana matatũ mamũrigire na wakana akiuga mũgendere wa nderi rĩera igũrũ ndũĩ kĩrĩa kĩmĩkuĩte na nĩ ũgũkora mũndũ ena stress atĩ ndiũĩ Jane ũrĩa twaria Jane wa mĩtambo-inĩ ona ethambirie ũrĩa njĩra kũmwĩra aheage ngoro yake thayũ niĩ he ũndũ ũmwe ndĩrabundithirio nĩ Ngai barũthi nĩ kwĩhe thayũ nĩngakira ũguo ngauga atĩrĩrĩ mũtũrĩre nĩ wakwa ngarĩa kĩrĩa nyendaga nganyua kĩrĩa nyendaga na ũgathiĩ kũrĩa wendaga rĩu ndĩrenda gũthiĩ Seattle nĩ Houston kana nĩ Seattle ũrĩa Ngai mũndũ akahinga thikũ iria kwenda tondũ thikũ twendiwa nĩ matũtanga mũno andũ a thikũ ithano na twendiwanu rĩ ithuĩ thikũ ithano twatangwo mũno nĩ andũ a thikũ twendiwanu koguo mũndũ ahe ngoro yake thayũ ona gũkĩrĩ andũ maraikaria mũtũrĩre mũru maraikara hunger strike matirĩ fasting tondũ nĩ makora kĩrĩndĩ na matirarĩ mahoya ona ta rĩu Bandeni witũ tũmwĩre he ngoro thayũ okorwo nĩ mũrĩ kwĩhinga Bandeni rĩa gorogoro igĩrĩ na ngũkũ ng'ima tondũ mũtũrĩre nĩ waku tu wa Pastor Ngaruiya wĩ mũcirika mũtũrĩre nĩ waku tu wa Pastor Ngaruiya wame nĩ ndũigana haha matanehinga haha LW ndangĩhinga Caroline Oyiego nĩ njũĩ ndanehinga Lilian Kang'ethe no ngathi thikũ igĩrĩ kwanja Elizabeth rĩ S Jones rĩ ona ndangĩhota S Jones ona ngwĩciria harĩa arĩ thaa ici ena ũcũrũ ona harĩa tũraria thaa ici mũndũ hihi ũngĩkorwo nĩ arehingia no ngarĩ Nduce gĩcũĩ ndirĩ cua cirũndũ nĩ ndĩradauti mũno Njeri Mburu na Mama Twins ndirona maybe Phyllis Mũciri no hanini mũno Phyllis Mũciri rĩ Phyllis Mũciri ta ngoro thayũ tondũ mawahangana Biblia yuga atĩrĩrĩ atĩ mwĩhagie na ngũĩ ene rĩ nĩ ta kũnyita kĩgui kĩene matu kaba Biblia ĩngĩaugire Chiwawa Ngai hau kaba Biblia hau ĩngĩekeria barũthi Chiwawa tondũ Chiwawa rĩ at least ona menyite tondũ nĩ makuona no Biblia yuga atĩrĩrĩ mwĩhagie na ngũĩ ene no ta kũnyita kĩgui kĩene kwanja ndĩramĩta ngui no kĩgui rĩ Niguci nĩ iria cia goro nĩ iria ikoragwo no iria ikoragwo ihobokanĩte gũkũ cirutĩte mbaru nja cikĩrabara korwo andũ ithorĩ rĩrorete igũrũ atĩ njigua atĩ iria bara ikarora rungu rai cikarĩona rungu rĩu kĩhotaga tu kĩrorera kĩona gũtirĩ ngari niĩ mwĩra nĩ mũgwĩbanga mũndũ wa Ngai ta he ngoro thayũ Solomon akiuga nĩ ngwĩhe ngoro thayũ tondũ he maũndũ mana mandiga mũgendere wa nderi rĩera igũrũ mũgendere nĩ kĩndũ gĩa kerĩ ũndũ ũcio wa kerĩ na mũthiĩre wa nyoka rwaro-inĩ rwa ihiga imagine ũgĩtinda mahiga-inĩ ũkĩrora nyoka ũrĩa ĩrathiĩ na ndĩrĩ magũrũ ũgiagwo nĩ maũndũ mene ũgiagwo nĩ maũndũ ũtangĩhota kũ fix ũgiagwo nĩ maũndũ matarĩ kĩene mwaka ũyũ ndagũthaitha mũndũ wa Ngai gio nĩ ciana ciaku hĩnjio nĩ maku eke tũthĩre kiugo kĩega hĩnjio nĩ maku barũthi harĩa twakinya rĩ hĩnjio nĩ maku tondũ andũ arĩa mahĩnjirio nĩ mene membĩrĩra ndorithia andũ akwa witũ kanitha-inĩ atĩrĩrĩ barũthi nĩ estate ĩrĩkũ ndongu mũno thĩinĩ wa thĩ ũngĩũria estate ĩrĩa ndongu thĩinĩ wa Kenya niulizie hata yule mzee ako pale umuulize ni estate gani tajiri sana ndani ya Kenya muulize wewe ni estate gani tajiri sana ndani ya Kenya gacagi keho gakona gũkũ Migori kenjagwo gold reke tũrie producer witũ ũmũũrie atĩrĩrĩ nĩ estate ĩrĩkũ ndongu thĩinĩ wa Kenya
Okay, no itukanie mundu we no muno no jokia jokia ni Lang'ata. Ni Lang'ata Cemetery. Kama kuna estate tajiri sana ni Lang'ata Cemetery. Na aria me Lang'ata Cemetery ri ni andu amwe kiria mekire makiria mekire mambi gutwiria mugendere wa nyoka ihiga iguru. Makinyitwo ni depression, makinyitwo ni stress. He kindu mundu ndero umuthi atiriri haria twakinya iga stress ithi mundu athi ndagakwe ona ni muhunjia ngwiraga uguo ndamwira atiriri Jesu arahunjiirie andu igana baruthi kanitha wa Jesu ari na shirika itetu na ni mwana wa Ngai no anyita uguo Jesu kanitha wake arumiriri aria mari arumiriri stadi athuri kanitha mari 12 we ahunjia gukomoraganire Kenya kanitha mitambo yaku ikuhia na kwihura mbica nginya mitambo urokora Pastor Garuya akioya nginya ka video ibada igithi na mbere nigetha onie ahunjia aria angi amonia ki brethren at this is how our church was brethren as you can see now you have just nini sasa nini nakupatia stress angiko Jesu muru wa Ngai muturira wake wothe ri ahunjiria andu 12 no mwake murega akimwendia kwanje etagwo Judas no ria wacagurirwo na atiri andu Biblia mugwetete gutiri wira wake tweyagwo etagwo Mathias ri gutiri handu Biblia yuga Mathia arutire wira uyu no wake amuru so baruthi aria twakinya ni atiriri kanitha wa Jesu ari na andu 82 Jesu akihunjia kiuga ni ki ni mwenda guthi matu-ini ri murie nyama ciakwa na munywe thakame andu makiuga tutingiria thakame makiuga mundu ni athuka kanitha wa Jesu umire ashirika ibada githi na mbere ashirika 70 thoma ega thiini wa Mathayo ashirika 70 maumagaririe uguo Jesu akihiukirwo akimera na nyu mai ndikumwenda Petro akimera no ithuĩ tutiragutiga ni turoni uyu atuheire migate na kuguo na Petro matiafuatire Jesu muno ni tondu ni mwana wa Ngai no ni kuririkana kiama ni kiraringwo migate gekati na thamaki ngongerereka so mundu wa Ngai ndakwira mwaka uyu weke we thayo baruthi tiga gutwiria uria nyoka ithia mahiga iguru uguo ni ta gutwiria muturira wa mundu tondu na ingigeria baruthi ndingimenya muturira wako tumanagia nawe studio guo ukathie right ngathi left na tuma studio ino imwe tukonana nawe thutha wa wiki imwe kana thutha wa thikũ ithatũ kana he thimu urahurira kana he ni ndagwetha ni undu wa undu fulani mundu wa Ngai ndaguthaitha he muturira waku thayo kuma umuthi ndungihota guikara muturira wa mundu uria ungi ndungihota guikara ni andu uria maiga ya gatatu ri na muthiire wa marikabu iri iria-ini gatagati thutha ikuria turatinda nginya mundu mwamwitaga atia mundu uyu witu ndona haria urorereirie ndona haria urorereirie mundu ngori kiuge kibomothe ndakena hwaini ngikanaria wangeni mundu mwega urari Oro ya ga Pastor Garuya ti mwega urari ngiamenya niki ngikariwa gaka murarehire mundu arute mundu kuria thi kuria Mombasa araugire ground mabosi ground ni nini uria muthuri uria ule mzungu alisema ground ni ki mambo kwa ground ni tofauti nikiona haria ni ubataraga murato uramenya maundu ma ground we ukamenya mana iguru no ngiaga kumenya maundu ma ground nigetha gwathukaga kwira atiri na harura that is it kuguo he maundu baruthi matagiririe gugwikira stress ati ugakira uguo kauga atiriri haria gwakinya nireke ngwira baruthi muturire wa mundu tiga wa Kristo no uyu ungi mundu ina magago bwana aria ndo marekirio guoi marathondeka gatege kangingira iria-ini gakarora meri iria yorire handu ha mahĩnjio ni mao marathie na mai marakwothe nginya muthuri umwe aroraga nginya magithituria maundu mene mathiĩte na mũriũ na nĩ athomithi mũriũ na mũriũ nĩ aikara wega no rita rĩa mũico tondu wa kũhĩnjio nĩ mene magĩkua thĩ na nĩ ndera mũndũ wa Ngai ũyũ mwaka ndũkahĩnjio nĩ mene kĩndũ ngũkwĩra baruthi tũthomere kĩu kĩngĩ na mũthiĩre wa mũndũ makĩendana na mũirĩtu haleluya amen ndungata ĩno nĩyarigirwo mũgendere wa mũndũ makĩendana na mũirĩtu rĩu haha nĩho ndakwĩra ĩkĩra ngari buri
Henjio-inĩ manyu. Henjio-inĩ manyu tondu mungituiria. Nderia muhunjia gwitu retwo Pastor Karanja no hiki. Nderia ashirika mwatinda mugituiria Pastor Karanja. Already ni ohire nati. No guka ndi pastor no maguta ngameitiriria. Riu haria hagirire kuga atiriri. Solomon agikira kiuga atiriri. He kindu kimwe kia murigire. Wendo kuria umaga baruthi. Wendo kuria twirekaga ndungihota kuumenya. Baruthi kuria wendo wambagia ndungihota kuuthima thiini wa muturire-ini waku. Rwe muthuri murata witu nawe ungitoyaga thubu nawe. Imagine umetara guku na twamukorire githii. No urigo athi agithii gwika ati agithii ni pastor murimi kuma Miharati Kiraca. Pastor murimi waro waku kero waku riu ngiurie muthuri uria murata witu nawe no na thi akirite uguo orio how are you njetagwo Hekaru. No Hekaru alitoka saidi za kwetu akaenda saidi za Kisii. Utafutaji. Maana atafutaye hachoki. Na hakuna mahali Mungu alisema linai. Ati ni mimi Mungu nimesema. Na ndio kaenda umweka interview muthenya umwe ndio Pastor Sakayo atiriri. Pastor Sakayo tondu makwanyu biu ni Eldoret. Wakinyiria atia na guku wetawate guku kuma akura nyingi. Tharaka-Nithi. Ucio ni Pastor Paulo. Ndia mutigira kanitha nyonete brother muhoreri. Agitwikia Nyeri na ndimutigire kanitha nie. Ya maundu marikiriza agithinginya Corio village 4 agithinginya mbere ya Corio urauga Corio kana ko mbere ya Corio riu ndira mundu atiriri mundu mani marigire ndungata ya Ngai akirigwo kihumo kia wendo nio ngwiraga tu he ngoro yaku thai no ria mundu igaga uri ungi na wendo ndungihota nie ta riu hotaga gutwarira Wangaruia Pyrethrum we hotaga kumutwarira Rose no umenye Rose nire meigua Pyrethrum ndire meigua Pyrethrum ni dawa ya homa kana mahuti meho mukura nyandaro mahoiti mubao wa hoiti ucio ngikune kwa hau ucamukagio guo ukahumbirwo na muringeti naho ukima hau ngorugo tureretwo ni baba na cucu ate gaka na wiga atiriri na muthiire ate katagate ka maundu matatu kana mana mare mundu gwitwo Suleiman atakuukiirwo nimo ni muthiire wa mundu makiendana na muiritu. Imagine mundu ucio akanagio na mamu wao era mamu wao wanyonete Jumatano no ndoi akageria gukanio he andu muciari akinyaga you surrender ukauga ni weka atia no warekereria tondu ndungihota gutwiria wendo wa mwanake na muiritu kuria umaga baruthi na hakire ngikwira muturire wa mundu ndukana advise on mundu hikia mundu uria na ndungikora tiwe no mukorano hanini endo tweria mundu no igagore yaku erege munyuro bara igagore munyuro bara riu ngiuria wa Kamira asiri atucokeria angikona ni igagwa nengeragwo ri ucio amunyurwo ri ukurikiria ku baruthi tondu nwagirire kwita kamucemanio baruthi waga stress tondu he maundu magirire ni kindu kimwe gitangihe stress ni kira kiheaga stress no kwaga muoyo wa tene na tene no maya mangi takire muoyo-ini thaa ici twi guku thi no baruthi atiriri apana horo wa muoyo tutirathangania no twi guku thi uranjiria horo wa muoyo tutirathangania no twi na haria uranjiria atiriri ati nona muthuri uria we haria augire ndakwenda ki akona kindu uranjaririe na githungu anga toxic whatever toxic club niguo uranjirire tiothe uri wakorwo na thermometer tiothe wakorwo na thermometer tiothe ya ni kuoyanagwo ringi naku uga muturire-ini muturire niguo kuoyanagwo ringi baruthi angikoya kindu agirire baruthi kumenya umuthi ati muturire-ini kuoyanagwo ringi no guku nginya Suleiman augire ndamenyire mundu uyu urarega kwao mundu uyu urauga ndari apana rure cio ungithi kuria Hekaru wira mwari wa ithe witu turenda uthie kwanyu athiaga kwao agacoka muthenya uyu ungi akauga mimi narudi kwangu anakataa wazazi wake na ndio amemlea ndio amekaa na yeye ndio amemsomesha wewe ndio wathomithirie wa Nyambura kidogo hapana ndio acha kujitetea hiyo kidogo unatungania na mundu riri tunathiire jikitia ngima kwa kwani ndarwara
Uga investment ile ngia mbere ya kuri yokea. Na ndio akabithi. Investment ya jigete ngio kwani. No nyongereire no ti athie. Uga kindu kimwe baro thikira ndika thino. No nyongereire no ti athie. Kama kuongera. Hapo ni muhingire. Iyo ndio araugwa atiriri. Nĩ wambĩtie rĩu gũtaũkwo kĩhumo kĩa wendo. Na nĩ ndakwĩra wendo barothi ndenda kwaria maũndũ mana na nĩko magweta. Wendo nĩ ũrĩ ruo. Kuo wendo ũtarĩ ruo ũcio ti wendo. Angĩkorwo wendo ndũrĩ na ruo barothi hatirĩ wendo. Wendo wonanagia kĩndũ gĩtagwo ruo. Wa kerĩ wendo nĩ kĩndũ gĩtagwo jealousy. Ũngĩona mũndũ ũrĩa mwenake ndarĩ na ũiru nawe, Yakoba, brethren, I can assure you, hatire mwe brother igire ona gutuika ni iruaga wendo na uiru riu ri cika atiriri kwi mundu tau endete kuoya thimu nende kuoya thimu yaku agitua ni wendo no ni uiru akire uiru itu riu indo ici ciothe ri wendo ni uri uiru barothi na wendo ni uri ruo no anyita undu wa gatatu wendo ni uri ngarama nikio igwa kwa mwendwa gutire irema hindi wanenda mundu kana hindi wanatwarana na mundu wendo nduri ni uri ngarama iyo na ni ngumitaririe tu studio ni ngumitaririe ndio gukwirite ihwa ari wa mweri 14 nikio wendo ni uri ngarama nikio ngwetharia perire them wendo barothi mundu wothe utarihagira thogora Jesu arihire thogora ni undu witu Jesu onanirie thogora ni tondu wa miturire itu wanjira investment ire wikite kwa Nyambura angiana ta guthie no ongereire investment no ongereire investment ye mwatigu ari wereke nyumi ari nie ndagitikira ukoja thiko ici athuri ni marora ndugetikane ina muthuri akwira ke nyume hau ni athima jengo mbona kwa siwa sana ndio ndakwira wendo ni uriki ni uri ngarama na githungu gitagwo sacrifice kana price koguo mundu utarahuthira ngarama koguo sustain na ni arakora ni akwendete akuna you sacrifice your time you sacrifice your money you sacrifice your body you sacrifice your mind you sacrifice your emotion maundu maigana I wish kono wona ibuku ringi ndandikire wendo o sacrifice aga maundu matano ona ngarunya niyo ine sacrifice aga bana haya bana sio sana mwaigua hau atiginya wangaruya niyo ni sacrifice aga na ica ikweto kumuonia wangaruya muthenya cio Valentine ngagaria njoega picha na thithi twanje twako hamwe mukandiga ni ndi muikirie mukombe kujetia ano ngai we tucoke ndakwira wendo ni uri ngarama barothi twatiga uguo tondu uria ngai endire kirindi agika atia John chapter 3 from verse 15 ni ndo wendo ucio tondu uria ngai endire kirindi akiruta akigarimika auguo tu wendo waku no agirire kurora mundu ni agarimikaga angiko mundu ucio ndagarimikaga tafadhali toa ndugu kama Mungu aliona ni vizuri kwa sababu ya kutupenda akatoa his only begotten son na wewe unamwambia unampenda na hautoi simu itazima tarehe 13 sahi hata tutaki commitment mingi thimu yako ile maine by the una apologize hata hujakosea wanaume umetoka tu ku apologize a few minutes ago nikasema kwani nimekosewa niki itu tuna githomo mundu ukaheo stress ndukaheta thayo ugoka kanitha gwitu tuna ibada kuma Monday 7 days in the presence of God na ndiko ungiona andu from Monday to Sunday Barothi de kanitha kuma Monday kinya Sunday nitakuwa naona watu kanisani kutoka saa 2 mpaka jioni na tuna conference gharama ni gharama ufunza watu gharama alafu wapeleke kwa crusade uko na mchezo hata pasa anahitaji kugharamika kwa ajili ya kondoo wewe unahitaji kugharamika kwa ajili ya kondoo ona wangaruya gakorwo ibada kuma Monday waje ruga gakorwo fasting nigatha ngerekia Sunday na akionania wendo ucio akuga for God so loved the world that he gave his only begotten son that whoever believe in him may not perish. Amen. So gharama haya Ketoe mundu wangai gaturume ka uthingu ni twagutia na twakuranehia ni kuri andu twaria nao na matire na thayo ndagika ino
ndahoera ngoro ciao thayo, ndahoera meciria mao thayo, ndahoera ngoro ciao thayo. Aya mwathani amwe ni single mother, angi Jehova ni atumia a ndigwa, angi ni ciana cia ngoriai, angi ihiko ciao gutire thayo, no Ngai we uheanaga thayo. Ndariria ngoro ciao igie na thayo thiini wa ritwa ria Jesu. Mwathani toria Sulaimani arigirwo ni maundu maya mothe, Jehova ona mundu uyu Ngai kana ithui no twage kumenya maundu maya mothe, kiria twagiriire gwika ni gwethera ngoro citu thayo na tuciethagira na kuriwe thiini wa ritwa ria Jesu. Naguo undu uyu gituonia kiambiriria kia wendo, niyo Biblia yuga tondu ria wa Ngai wendire kirindi gia guku thi, ukiruta mwana waku wa mumwe nigetha wothe ukamwihoka ndakanore no agie na mwe wa tene na tene. Jehova ona hindi ino andu marakinyira maundu ma wendo na maundu ma guikarania na ngwataniro, ni njui kwi mutumia urarira maithori thaa ici, ni kuri muiritu kana mwanake kana muthuri kana mutumia uraita maithori ndagika ino, ndungata ciaku Jehova Mwathani othe ndaria thayo na gikeno giaku Jehova. And I decree the peace of God that surpasses human understanding, in the mighty name of the Father, in the mighty name of the Son, in the mighty name of the Holy Spirit. Father, do we pray and worship you. Amen. 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 Hey. Wow. Karibu sana mgeni wetu. Thank you mno makili ya S. Jones, Blessed K wa Bui wa Kambiras, Phoebe wa Irimo, wa Kanyabu, Liz Maina, LW, Elizabeth wa Hogo, Kanuthu. Eithe kama no makeria. Mudogo tu Simba Sejeri thegi mwana Lucy Geshohe, na ario the mari goko, na ari zwa githijini da kuona goko. Team Hotons da kuona nae muno. Asante sana. Na ari zwa githijini ugirire muno na ndwirika kuigirira gafuroti. Yo fatara kwalia. Ni ufatara kwalia. Ndwirika kuigirira. Na ndika ni aramenya hari aturi. Na muthuri umenya no wafata. Marajirie no nginya tuheane Valentine. Wow. Arajirie hindi no ya Valentine. Hata yeye amejitoa muhanga, amejipeana. Anataka kugaramika. Dai soka ni Ngai gatho nimekumbukwa. Anataka kugarimika. Nimekumbukwa. Bwana asifiwe sana. Kama wakati wa Valentine kuna peanwa. Hapana. Kuna gharama. Wanaume ndio wanapeana. Sasa hata unapeana wapi? Albert, karibu sana. As you give us the Valentine gift ya mapema. Na hii itakuwa kwa watu wenye kwa zile plots zimebaki, itakuwa gift kwao. Hii gift itakuwa kwa hawa watu wote kwa zile plots zimebaki. Sasa mkisema hivyo, na ninaona shamba vile inakaa. Na si gift kidogo. Hata si huko. Unajua na hesabu plot ni gapi? Hesabu plot ni gapi? Yes. Bado ni countable. So kama ni countable, ndio kati yani. Karibu sana Albert. Asante sana. Yes. Salimia watu. Our viewers, asanteni sana. Tuko kwa hiyo season, umesikia. Thank you so much for the word. Thank you. There's always a sacrifice for what you love. Yeah. Yes. And now I think wengi hata that's not news to them. Ukiangalia mpaka unaona kwa inbox wanasema tukutane kanisa hizi zote. Sisi hatuendi men's conference. Because of course hata hujasikia men's conference haipiwa. Hii mwaka haijaipiwa. Watu wamesema kwa sababu hata mwenye ali hype last year Steven Leto, sisi alia wawili. Woi, Alfred. Kuna maneno hii dunia. Yes, karibu sana, ambia watu tuko wapi. Naona Alice Wagithinji anauliza hapo ni wapi? Tuko site. Nataka kujua hapa ni wapi. Tuko site. The closest that you can be to the airport. Yes. The closest you can be to Kitengela. Yes. The closest you can be to Nairobi. Kufika hapa tu ni about 40 minutes. Yes. Yeah. From here to the airport is 30 minutes. All right. This is about 32 kilometers to the airport. So tuko hapa Kitengela. In a very, very prime plot. Unajua mchungaji amekuja kwa sababu sisi ni majirani wake. Yes. If you know where mchungaji's house of worship is, is very close. You can live here and worship with him. Right? Of course, yes. By the way, hapa hata kuna washirika wangu natokaga Kisaju. Asha wangu anakaa Kisaju. Kisaju iko mbele. Wow. Yeah. Wow. By the way, Kisaju unajua iko pasta hapa tuko. Iko pasta mahali tuko. Na washirika Kisaju iko kule. Na Asha wangu anatokaga huko. Anaitwa John. That's good.
Na hata niko na washirika wengine wanatokaga Koroboi. Unajua Koroboi? Huko mbele. Yeah. Good. So Alice Wagithenji, tuko mahali kunaitwa Kitengela. Ukitoka Kitengela ukuja hapa less than 15 minutes. Yes. Ukiona KAG University ujue unaingilia hapo before 200 meters before uingie KAG University. Unaingilia hapo, unakuja 4 kilometers. Unapata shamba imepakana na shamba ya Tangaza University. This is a prime residential commercial place. This is a serene environment. Unajua nimekuja nikiangalia nikaona mashamba zenye ziko huku they are so strategic. Ukisimama pale uangalie hizi mashamba zote hata unaweza guess wenyewe venye zinakaa na vile zimewekwa. So we are in a very prime place. Nikiwa hapa I can be able to trace the highway. Watu wamejenga. Kuna manyumba iko hapa mbele. Sasa juu ya hii shamba ya Tangaza University unajua ni kubwa. So iko katikati yetu na zile nyumba ziko pale. Kwa hivyo kuna nyumba za watu ziko pale, alafu shamba ya Tangaza University, alafu sisi. Na zile manyumba ziko pale si nyumba kidogo, those are mansion units. Then ukuje shamba ya Tangaza University, then sisi. So this is a prime place. Na acha kwanza niseme ile bei tumekuwa tukiuza ndio sasa nani Alfred aachilie zawadi ya Valentine. Sababu mimi sijui alifikiria aje. But hii mwezi please be serious tu mwenye unapenda. Sababu Alfred anawapenda sana, akaona haezi waacha hivyo. So hii shamba inaitwa Eliezeri Gardens Kitengela, tumeifungua juzi. Na plots ni za 50 by 100, very prime, ziko na title, na tulikuwa tunauza 1.4 million installment na cash ya 1.3 million. Deposit tunauza 200,000. Lakini sasa you can imagine for 1.4 million installment, 1.3 million cash. Lakini Alfred akasema anataka kupeana Valentine gift na ndio nataka aiwachilie saa hizi. No tarake ndi muhemukana. Valentine gift ni ya broti ile tigarite. Na araheana gikiheo gya Valentine. Nuona akirekererio huo. Angĩkorwo wĩna deposit tondũ from where I sit ĩno nĩ bara mĩini ĩrĩa ĩkĩrĩte ĩkeyuna ũguo ĩna bara ĩkĩrĩte tondũ ĩno nĩyo gate itũ haha he bara ĩkĩrĩte ĩkeyuna ũguo most ĩkĩrĩ harĩa haha ũguo we are talking over 100 meters from here hahota gwĩkĩrwo gate ya university tondũ menye university ĩkoragwo na gate igĩrĩ koguo hahota gwĩkĩrwo gate haha hangĩgekĩrwo gate haha andũ aitũ nĩ mwatonga koguo mũgũnda ũyũ hakanĩte na mũgũnda wa Tangaza University. Tarakere mucorere grafu ya haria turi. K University, gĩthomo. Kuma Kitengela town, nginya Kajiado town, hena university nyanya. Tabiririe na International University, hiyo ni proposed. KCA iko wapi? KCA iko hapo tu Kitengela town ukiingia tu. Haya. Hapa sasa kuna hii shamba ya Tangaza University, hiyo ni proposed. Kuna KAG University imejengwa mahali tumeingilia. Hapa nyuma kuna East Africa University imejengwa. Hapa mbele kuna proposed Kampala University. Mbele kuna Islamic University imejengwa. Mbele kabisa kuna Umma University imejengwa. Kuna yote sijataja? That is it. All those universities. Sasa jamani, hata kama ulikuwa haujapanga kufanya kitu ama kununua kitu, unaweza kuja ujenge. And this is a ready to settle environment. Is a ready to settle land. Sawa sawa. Ni oke wake. Oke wake. Maime haria thitima haria. So what else do you want? Nituirigete na tukekira gate. Maime haria thitima haria. We haha ni urona bara. Jira ni igiru unaweza pita yenye tumekujia ama ile nyingine ulitupitishia last time. Kwanza hiyo ni karibu sana. Wewe uko kutoka CBD ya Kitengela. I mean ni karibu sana. So Alfred, go ahead. Flatten the curve. Yes. Unakumbuka siku ya COVID wakisema flatten the curve. Lazima kila mtu akue amepata. Yes. Like everyone must flatten the curve. That time was about the disease. But ilikuwa ni ilikuwa ni zero. Yes. Zero infection. But sasa hapa sisi tuna flatten the curve ya shamba. We are flattening the curve from all that amount. Unajua we did a lot of consideration. Tukasema hao watu they've really worked with us. Ukiangalia hata wale wamenunua. Yes. They started paying. Yes. We are flattering to hata wale wameshanunua already because they've not finished. Hata how the discount will apply to them. Mpaka wenye tayari washanunua hapa
hata wale shanunua because they've not finished paying. Tumesema tu flatten the curve is the month of love. Wow. Juu nilikuwa na wahurumia venye nilisikia kuna gift nikashindwa na yule sasa tayari amenunua. Hapana, flatten the curve for everybody. Huwezi hata kama alianza mapema. They were determined to support. Unaona alikuwa very determined to support, akasema I'm going to invest in this project. Wow. Na tukasema flatten the curve and it's going to be just 1 million. 1 million. 1 million. Only from 1.4. From 1.4 to 1 million. Haya. Si basi mtu hata anunulie bibi yake Valentine gift. Yes. Na by the way msitake kufanya ati sasa mapenzi ni ya unajua mapenzi ni two-way. Hata unaweza nunulia bwanako. Ndio wagaruya no akugurire. Yes. Koja naye gurire. Yeni. Ona wagaruya no akuigira deposit, akuire wiyongere ici igioka hora. And that 1 million is installment. 950 is cash. Kwa hivyo cash 950, 1 million installment. My goodness. Na hiyo cash unalipa na miezi 3. Cash unalipa na miezi 3. Installment miezi 8. 8 months. Deposit 200,000. Na ukichukua mbili unalipa at hiyo 1.9. Hata kama ni installment. Haya, ukichukua mbili unalipa 1.9. You see what we had given was the same. Nothing has changed. So tuna reduce lakini tu the plan is the same. You take 2, you pay minus 100 even long term. Sasa percentage hiyo ni inaitwa percentage gani? Tutafanya hiyo hesabu. Tunaona kwa mahesabu tunafanya percentage. Yes. Mugimenya ndiko muraheo discount hiyo ma. Ukimenya haria mugondo uri haria muraheo Valentine gift hiyo. From 1.4 to 1 million. Valentine gift. A deposit of 200,000. Hizi plot si mingi sana, lazima kuwa mingi sana. So we just giving back. This month back. It must cost you sometimes. Lazima ikucost. Ndio uoneshane pia hawa watu si ati it's not all about profit. Sometimes you buy and give back. Yes. Pastor amejaribu kufanya hesabu haiingii. Hajui kutafuta hiyo percentage. To get that percentage, wale watu tulifanya hesabu. Ndio upate hiyo percentage. Unakuja hapa unachukua 1.4 million. Kile ninachukua kwanza. Unaona hivi? Ndio anapoteza. Okay. Yes. Why? Sawa. So ndio upate hiyo 1.4 million. Unafaa kuchukua nini? Sijui tufunge hii kamera kwanza. Fanya hesabu. Wale watu walifanya hesabu. Hiyo 400 tumetoa hiyo what kind of a discount in percentage? So 100% kama unajua hesabu. 100% is 1.4. Yeah? So that's 1.4 minus that amount and then times what? Nimejaribu sana. 1.4 Wacha. Yani na vile nilikuwa nimesoma. Ndio tufanye vizuri. Na vile nilikuwa nimesoma. Hiyo si ni 14%. Ama ni 4%. Koja. Kwa hesabu. Divided by 1 million. Alafu you times 100. So that's about 40%. That's about 14%. No. That's about 30. No, that's about 32%. No, that is 14%. It's 14%. No, that's about 28%. Trust me. Ndio hii. Even ndio inafanya. Even ndio hesabu inafanya. That's how you do. Shida ni jibu. That ndio hiyo. Shida ni bahari jibu. Lakini nasema it's about. Guy kayedo the whole view matake itamalafu. My goodness. Leule ogwo niguo gukihana. With 1 million riu no hote kwigurira buroti haha andu aria muracayaga milioni imwe kurihana mieri 8. Ni hesabu rahisi sana. Acha nikusaidie na hesabu. 1 million if you minus
200,000 utabaki na 800. Then you divide by 8. So unalipa tu 100k per month. Period. Just 100k per month. Hiyo maneno tunamaliza. Just 100,000. Tunamaliza. Yes. Eule, kama unataka kununua cash, tumekupea 3 months. Kama unataka kununua na installment, tumekupea miezi 8. Hiyo maneno iko imeisha. So first come first serve. Ukinunua na cash, you're saving 50,000. Wow. Instant. Ulipe na miezi 3. So kama uko hapo na ungetaka kununua Eliezer Gardens, it is now easier. Hii offer, it is not a lifetime offer. Ni wakati huu wa Valentine. Yes. So iko na limit ya time. So ni ya wakati huu wa Valentine. So please, kama unataka kuwekelea deposit, namba ziko hapo 0798 008 008 0798 008 008. Kuja inbox, itisha namba, itisha map, tukurushia map saa hizi. Shaina na unaona Shaina amejoin, amekuwa lifetime member. Unaona hapa? She has become a lifetime member. Lifetime member. Wow. Thank you mono Shaina. Jokera rigena Gikuyu. Takade manenge na Kikuyu. Manenge na Gikuyu. Wewe ndio yona kama no nyoyo kidogo. Nigiora kava ini. Nigiora mo oguo. Ndiroiga atiriri andu a Ngai. Kuma ha guthie airport. Kutoka hapa kwenda airport is 30 minutes. Mahali aturi. Wanyita. Those are 32 kilometers, right? Yes. Kutoka hapa kwenda Kitengela is less than 15 minutes. Actually sasa hata Kitengela, unajua hata kutoka Kitengela hata unashtuka. Kwa sababu ukifika hapo kuna hii the upcoming mall. Mbona hatusemi kuna upcoming mall? Riverine. Yes. Riverine Mall. Riverine ama ni Riverline? Ndio. Ukitoka Riverline Mall, uvuka bridge, ukuja kwa hospitali inaitwa Caregiver. Hapo mbele before ufike KAG University. Umefika. You just turn on your right. Ingia, teremka, ukuje mpaka kwa shamba hii. You just coming 4 kilometers. Hii shamba imepakana na shamba ya Tangaza University. Wakati hii university itaanza, my good friend, hii shamba hata hautauza. Hautasikia kuiuza. Because one, hapa ni ready to build. One of the engineers wa Alfred anajenga nyumba hapa. Yes. Kuna mtu anajengea hapa neighbor. Tulikuwa na yeye last time hapa. Wow. Na pole kwake, naona alipata accident. Yeah. Pole kwake. One of his engineers anajenga nyumba hapa. Na sasa jamani, kama huyo anajenga nyumba hapa, na mimi nimekuambia na nataka nikuonyeshe. Let me show them. Niwavurutia hapa zika kama wataona. Let me show them. Mkiwa tu mweketi hapo, nione nyumba ziko hapa mbele. Unajua sasa hii shamba ya nini iko nyuma yetu. Wakiangalia pale mbele, dedo rore hali ya mbele, utaona mashonates. Those are mashonates, utaona pale mbele. So tuhakanetio ni mugunda wa Tangaza University. Ulisema ni acres ngapi hii shamba ya Tangaza? 150 acres. So hiyo shamba imeenda hivi, imeteremka hivi. Haya, hapa mbele hii ndio gate yetu hapa. Hapa mbele mahali ya mai halia na vitima. Ile maji pale na stima. What else do you want, guys? This is 50 by 100 in size. 50 by 100 in size. Yeah? Na brotish na title. Na hiyo cost ni title inclusive, right? Everything. That is it. Everything. So, kumara mine goka hande 4 kilometers. We're talking from Kitengela Namanga Highway. Farafara yothe guthie nginya Isinya. Yokete akitwo mwena na mwena. Actually hata hutajua ukitoka CBD ya Kitengela. Hutajua. Maybe we don't notice kwa sababu ya hata huko chini kuna petrol stations na nini. So na kuna mtu amelima pale mbele sana. Is it before? I think ni after, between hapo karibu na Kitengela University hapo. After KAG University. So Shaina, please, you don't just need one here, you need 2. And I will tell you why. Kesho tutawatumia picha, tutawatumia videos kutoka kesho. So be ready, tutawatumia hizo picha na videos. Akono uko da buroti, one, ogeka mushi wa kuali taya.
Ũngĩnengera mũriũ oke ake mũciĩ wake haha nwanyita ũngĩũciria ona ũkĩige ũguo wetere university yambie gwakwo. I mean you will make money tondu rĩmwe kĩndũ gĩkuhĩrĩirie university ona nĩ ũrigagwo nĩkĩ ũngĩka tondu no wake apartment, no wake hostel, no wake mũciĩ wa gũikara, no wake anything. Koguo Eliezer Gardens hĩndĩ ĩno yaheanĩrwo offer kuma 1.4 million nginya kĩheo gĩkĩ gĩa Valentine kĩa mirioni 1 installment ũrĩhe na mĩeri 8 nayo cash 950 ũrĩhe na mĩeri 3. Ngwĩciria haha rĩu we nĩ ũtua itua rĩu ũrĩa ũkwenda. Otherwise note this, arĩa maragũrĩte mũgũnda ũyũ tũkĩendia 1.4 matira exclude thĩinĩ wa offer ĩyo, onao nĩ maingĩrio thĩinĩ wa offer ĩyo. Ndamenya gũcoka kũrũa mbara nene mũno ndaga kũmekĩra thĩinĩ wa offer ĩyo. Gwĩko nĩ ũrarĩhĩte cash, tondũ kũrĩ mararĩhĩte cash. Wewe ũrarĩhĩte cash ni harĩ mbeca ũgũcokerio. Kwa wenye walikuwa wamelipa cash kuna pesa tutakurudishia, sababu hata wewe lazima upewe hiyo offer. Sisi hatupendi ati tunakaa na pesa yako, hapana. So wewe ulikuwa umelipa cash, tutakurudishia pesa yako. Hiyo 400 ndio ubaki kwa 1 million kama wengine. Sio maneno ni mzuri. Na abaya thimu 0798 008 008 0798 008 008. Sorry. Unaweza itisha map saa hizi kupitia namba yangu ama ya Alfred. Ya Alfred ni 0706 002338. This is the only Valentine gift that we can give you. Tondu mundu aheanaga kĩrĩa ekaga. Mundu aheanaga kĩrĩa nakĩo. Tarĩu yoka aheana gĩathĩ. Wow. Ndamahire cia gĩathĩ. Na rĩu next week rĩ kanisani throughout. Rĩu no ũheania gĩathĩ ũheane kiugo na ithuĩ tũheane kĩ discount ya mũgũnda tũrĩa tũrakĩendia. Sure. That is it. Koguo ko nĩ ũramisa kũgĩa na kanyamũ Eliezer Gardens. It has now been made easier. You can now have a plot with 1 million and maisha ikuwe sawa. 0798 008 008 ama 0706 002338. Na ndukae kũriganĩrwo atĩ thogora ũcio nĩ title inclusive. Ukitaka tukulete site any day of the week from Monday to Saturday. Alfred is available to do that. Na hakikisha kila mtu amepata kaploti hapa. Onaikuwa na igithia na hivyo. Onaikuwa na thiri wa Zion. Unajua labda mtu akona kadeni pale Zion ama Thayo Gardens. Sasa nitaekelea deposit na mtu wataniruhusu niwekelee deposit na sijamaliza kuwalipa ile plot nyingine, tutakuruhusu uwekelee deposit. Tutakuruhusu. Sikuwa na wasiwasi. We shall allow you to do that. Sawa sawa. Agnes Madhu na Shaina na Alice wa Githiji mkuja inbox. I know lazima mpate kaplot. Esi John. Akagwire. Jimu no ithire. No no mũgũnda ndũgathira. Ajita. Jimu no yaffectwo nĩ COVID ĩgĩcoka, no mũgũnda ndũngĩaffectwo. Ndagĩrĩirwo gũkwĩra atĩrĩrĩ, ambĩrĩria kũ-invest na kawĩra kau wĩnako. Mũndũ wothe ũrerorera kawĩra kau ũrutaga no ũhote kũigagĩrĩra. Unaona waruta deposit, rĩu wambĩrĩrie kũigĩrĩra kahora kahora kahora. Tutihũraga andũ mbara. Hapana. Pole pole tu tunapelekana pole pole. Sisi tumekuwa marafiki. That is it. So, uka inbox wetie mafudha ishi, nitakutumia, tuanze safari pamoja. Anatigu. Albert, kuna kitu kwa nini ukafikiria uwape Valentine gift? Unajua, tumetembea sana. Yes. And 7. Na naona kuna watu wananiitisha map. 7. 7 is a number of completion. This is our 7th project. Wow. This is our 7th project. 7th project as Hekalu since we began. Wow. So namba ya 7 unakamilisha spiritual completeness. Yes. Sasa sisi tunakamilisha. Tukasema ni sawa. On this one you give back. Wow. Kwa sababu mmekamilisha. That is the reason. Kuondoa mtu 400,000. Yeah. Sio nimefanya hiyo na sababu ndio. Nikasema na ameketi hapo connect. Yeah, you know, God's grace has been sufficient. So, kusema tu kweli, the first launch tulifanya na wewe. Yeah.
and the 7th launch you're doing with you. Unakumbuka? Yeah, I can recall. Tukienda nilikuwa naangalia hiyo video, nikikuonesha saa hii utacheka uanguke chini. Amazing. The first day. Tukaenda pale tukaenda tukashoot tukamwaga mafuta. And now this is the 7th pia tukamwaga mafuta na wewe. Unaona, which is very good. Na tukasema Mungu ndiye ametufikisha pale tumefika. When nobody knew us that time. Nobody, hakuna mtu alikuwa anatujua. Hata Reverend huko ananijua. We met. Now we've been friends, you know. We've become family. What can you not give to all these people who support you? Unajua wakati umelitaka nilikuwa nataka kuona ukiwa na ile inaitwaje Nyegerera. Nyegerera. Unajua ukifanya hiyo hesabu ama mahubiri nakuguza. Siwe nilikuwa naelekeza mahubiri. Unajua anaweza kufikiria yeye alikuwa anaelekeza mahubiri akapeana yote. Na thank you kwa wale wanaitisha map na watumia maps. Niko na map, hebu ni just highlight it ndio niipate niweze kutumia watu wako hapa wanaitisha map. Na wacha niwaambie sababu kuna watu wanapenda kukuja wa safari ya mwisho wakati tunamaliza. Hii shamba haijabaki plots mingi. So if you can be able to get yours right now with a deposit of 200,000, the better. Otherwise, gego thira wiroreire na ni ukani blame. Sijui kama nakuanga na namba ya Alice Wagithinji. Nimtumie map kwa imani. Ile namba Tondu mahaha. Anyway, yengo kirowo. Nesi ndigiaga namba ya Alice ni ngoro. Ndimo sivete Alice yo. But I will check. Okay. Taangalia. Haya, aria muretia mapu ni ngumuikiria oro riu. Kedumero nigetha ndimuikirie oro riu. Elizeli. Yeah. Ndani. Elizeli, all right, sawa. Tulia. Right, good. Hena mundu twaritie nake misi kama ni yeye. Niko niongee na yeye. Ako wapi? Yes. Very good. Haya, mundu wothe uretia map niko ngemuikiria. Bado haijakuja. Kwa nini? Kama sija. Kwa hii namba nafikiri sijaingia. Kama gani? Gani? Sababu sioni ile ana nini. Uko kweli? So aria othe muretia mafu ndamuikiria ro riu ke confirm kana ama ntumie tu inbox. Yeah, 908. 98. Hapana, 798. We, si nilifungua group ya singles, my friend. Wacha nikuambie. Iko na members 200. Saa hivi. 200 singles. Mpaka watu wa 60 years, 54 years. Mapenzi iko. Mapenzi iko. Lakini zaidi ya hiyo ujione mako. Karwe mudu haya. Ni mutugu. This one? Yes, nimeiona imekuja. Asante. Very good. Video kilio tuko mobile. Nagoda. Sasa nini arigirwo ni horo. Haya, so toi marera-ini acio angĩ nĩngũmaikiria mabu. Mũrata wakwa wĩtagwo Shina, angalia nimekurushia. Asante sana. Mũndũ ũngĩ ũrenda namba yakwa nĩ 0798 008 008 0798 008 008. Ikano join namba ũcio mũrata ũcio ekĩrĩte kĩ profile Alice.
Angalia nione ameweka nini bro ndio kama unajua niko na namba yake. Ndio sio namba yake ni kwa hiyo namba. Oh. Alikuwa jigalia namba yake. All right, so 0798008008 kama unahitaji more details kuja kwa inbox yangu na kesho asubuhi tutakutumia video. Ukitaka video by the way tutakutumia, ukitaka picha tutakutumia. Bora ujue this is a ready to settle land. Maji na stima iko pale. So karibu sana. We invest Eliezer Gardens. We shall be very much happy ukitujoin na ukijoin wale wengine. Community Family TV ucio tagwa Njoroge. Njoroge ugeithike muno muno makiria. Na mundu ndahinguraga TV agacoka agathie toro. Koni yari memerekie kuhithithio gwa Trump niragicereirwo. Nikuga Njoroge menyerere muno. Ndukahana wa muyo uria wambirie channel kwina barafu kwagĩa riũa akĩaga content. Awĩra Njoroge mahingũrie TV no matigĩrĩria wĩra ũrĩkũ. Kaba ũkĩige content yene basi. Kaba ũragwo strike. Guy Agnes Mathu, Brian Mandela. Hey, then are you going back to Konza soon? Of course, tukitoka hapa, we may go back to Konza or any other place. You never know. Tutawaambia. Favored Keshi, hi Merindongo, thank you. Asante sana. Haya, mudulu no agore inbox. Nigetha maundu mothe makorwo mabaruthi na maintain. Ama na montan. Oh. Moi, inataka kumonetize. Wa nigetha umonetize no nginya ukinye subscribers ngiri imwe na ucoke ukinye watch time ya ngiri 4. Wa ukinye subscribers 200 yakinya na niko monetize ya kumonetize. By the way tarekete le channel ya Muyo ina andu igana atiruge na 200 hours. Oh, atigetie 200 hours to monetization. Unafikiria 200 hours ni mchezo? 200, wacha hata 200 hours. Subscribers uko na wangapi? Hebu kwanza nione hiyo link yako. Hebu nione. Mwadhani, hebu nione. Kwani sinanga hata link ya Muyo? Acha nione. Okay. Hata ekangi content. Sasa Muyo, sitalipa 2030. Tena aliweka content ya barafu. Muyo inbox. Haya. We, akona subscribers 2,710. Amegrow. Muyo. Shida ni hiyo channel iko na subscribers wengi kuliko content. Iko na subscribers wengi kuliko content. Anasema ako almost 1 million. Haya, anaweka content hata jana ameweka. Hata 3 days ago, 6 days ago, 3 weeks, 4 weeks. Lakini sasa jamani, wiki mzima unaweka video moja. Are you even serious? Unajua Muyo ndiye angepewa contract ya kubroadcast nini? Swali nyingine ya Trump. Sasa ona. Anyway, thank you so much. God bless you so much. Tunawapenda sana. Amone fadi wito. Make sure muingira YouTube na mumu subscribe bire. Tundu mwendete muno. Mutikabe subscribe bire Community Family TV tuona day content. Nega mwera muri amuka subscribe. Ore kiwe kira content. Ona tutaithia mwana wetu wa Muyo. Tondu hane ho mwihoko wake. Hey, okay. Thank you so much. Haya, plots 2 zimeenda. Plots 2 zimeenda saa hizi. Wow. Mtu amenunua plots 2. Thank you. Asante sana. Wow. Bro tigere cia thie tulio haha. Niko guo ri.
Wacha hata nimchagulie hapa. Gate iko hapa 24 23. Ndio? Ndio. Sawa. No. Hapa 1 2. 1 2. Number 1 and 2. Yeah, hapo na hapo. Nasema hata hii na hii ziko kwa gate. Exactly. Kwa hivyo 1 2 hii 24 23 bado ziko kwa gate. Exactly. Sawa. Okay. Utazimaka hapo reserve. Aya, murotigirire ciathie turi haha ciguthira wiroreire mwiroreri. So make sure no waranirie na ni inbox nigetha nguikirie mabu. Aya. Mwandikithia njiraga Pastor Marco from Germany. Eko. Germany. Oh. Yeah, Pastor Marco from Germany. God bless you so much. Germany mugeithanagia atia Danke schön. Danke. Danke schön. Hey. Alles good. Alles good. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, habari yako. Good. 23 24 kuishaenda. Nairi haha gate-ini. So nitumie link kwa hii namba ndio nijoin ndio niweze kunini hapo. So thank you so much kwa pia mwenye amechukua hizo mbili. And my friend, wacheni niwaambie hapa kuchukua moja ni kuhigisha. Haha kuwe yemo ni kuhigisha. Kwanza hako haikarita yoga netarani we. By the way unajua hapa panakaa runway. Kuangalia hapa. Netarani we. Ndio hena barabara imwe, then buroti cie mwana oyo na mwana oyo ungi. Acoki kairirwo wega. Naguo mugunda wa Tangaza University niguo hakanite naguo. Koguo you're good to go. So deposit 200,000. Sawa sawa. Blessed K. Uka inbox nigetha ngutaririe kahora Tabitha Kariuki. Ega muka tukirikia. Tabitha Kariuki na Blessed K maroria muko wapi? Yani Blessed K twatinda nake na ni kwanza tiko uguo comment yake niyo yuma ya mbere. Blessed K na mundu gwitwo Tabitha Kariuki. Tuko Kitengela. 15 minutes from Kitengela CBD. Uigirira hario tanakinya KAG University. 200 meters from KAG University ni hora igirira on your right. Uke 4 kilometers. Ukore mugunda muthaka mwaraganu wega. Urigainie kana hakanete na mugunda wa Tangaza University. A very prime property. Turendagia 1.4 million installment, cash tukendia 1.3 million. Na riu nitwaheana Valentine gift kuma kuri Alfred tondu ino ni project tukwendia na mundu gwitwa Alfred kuma ria twambiriirie na to ni project ya mugwanja na mugwanja eko ikimaanisha spiritual completeness. Akasema apeane Valentine gift ya andu hakugura 1.3 kana 1.4 ugure na 1 million installment urihe na mieri 8 nayo cash 950,000 urihe na mieri 3. Kwa hivyo karibu sana na ni very prime. Maembe haria thitima cia haria kuguna go connect na mugondo uyu wi ha thutha witu utuhakanite naguo no Tangaza University. So if you need more details no uke thiini wa inbox yakwa kwatukira namba ino 0798008008. Umane ati twaheana offer buroti igire ciathie tuikarite thi haha. Ndagwikiria mabu buroti 23 na 24 ndugacagure tondu ni ciarikia guthie tuikarite thi haha na ciakuo ni murata witu witagwo Shina. Na nijo ni ekwaritie hane gutugeithitie na ni ekuritie twiku na twamutariria wega na igwa biu ni egubatara na akorwo twika lifetime member. Koguo uyu ni mundu witu na akoretwo akigithia na ithui mahinda mari mothe. So karibuni sana ona ingi nigetha tuigirire guku. So kona kiurio giothe inbox 0798008008 0798008008 nigetha ukorwo ri party itu kana umwe witu nigetha
at least ndukae kuhetukwo na project ino aria angi makimioya onawe wikoreho wi part ya andu aria megukorwo makiinvest na irie aria ma investite na ithio kuma project ya mbere nginya ino ya mugwanja ni inyu turahana ta turari wadi koguo we aroka mugeni urari wa andu na aria tumanitie nao kuma project 1 nginya project 6 so we are rewarding all of you together mweri wa wendo ni mutuonetio wendo kuma project ya mbere nginya ya gatandatu na ithio tuiga tumuonie wendo project ni ya mugwanja na nikio tumuhe kiugita kiheo otherwise ko ni faida mundu wa Alfred kwenda ku make ona ko ni ndigika na kumacieka no ri tondu ni weri nauga hene gikiheo ri what do I do wow so leo ni ndarikia Alfred kuna kitu ungetaka kuongeza tumaliza nikushukuru tu and thank you so much for staying live with us up so late yes all right so Pastor Marco is inviting you oh okay mimi nikipewa visa au come you know understand German and English no Pastor Marco if I come you see me I am not an inner person I'm not okay I don't say that I'm not so spiritual but please allow me to come and adventure as well because you see for me you know Germany there is a lot of wine I know what one thing you want to address Pastor Marco why that's why you are not that's why he is saying this did you say wine yeah why and you have said this I don't want to be very spiritual no why no no I meant that's what I'm saying. I may not be very present in most of the crusades because you see my you see I love traveling so you can imagine traveling all the way from Kenya and be in church from day one it is not possible you must explore that this is man it of God he took me to Switzerland Netherlands Belgium France Luxembourg and many parts of Germany okay yeah so he will also do the same to me and you will now go to crusades when I'm being taken to all those places so you're most welcome I know Germany has the best wine I can't refuse that but then you know me I don't take anything you know if there is tea and kafagara you are good okay I'm very sorry anything there else is no kafagara there no we will carry we carry kafagara one bundle afadhali niache manguo huku bagi yangu ibebe kafagara raha premium we nimekosa ugali Dubai karibu ni you have served Egypt and Dubai was not good for you so Pastor Marco we are coming we are coming and we are coming with the fra kafagara we are coming with raha premium because without raha we will not be happy so I will spend at least a month so that I'm able to go to Spain, Switzerland. We have Swaziland. Swaziland is in Africa. Switzerland. God second, Guten Abend. Okay. Okay. So tell him to send an invitation. I am very free. In fact, I'm idle. Mabia, alles good. Alles good. Alles good. Alles good. Alles good. Everything is okay. Anyway, thank you so much. God bless you. Wow. Eliezer Gardens, usitake iishe ukiwa umejiangalilia. Please be part of us. Bye bye. God bless you. Pastor, kuna kitu unataka kuongeza? Order to invite people tomorrow for the reference service. Okay. We do have Kesha. Sunday service tumewainvite na wageni wote walitokea Sunday. May God bless you so much. All right. Ndio tulikuwa tunatoka mlimani na wale wote walitoka kwa chakula. Imagine tulipatia watu chakula mpaka zikabaki. Wow. May God bless you. Uga, bados, boga, cabbage, chere. Watu wale about they were needed because you are in a fasting. All right. Nobody akaitona hapo. Haya. Unaendaga yeah, tulikuwa tukimaliza fasting. Watu wale about they are needed. That's what the Bible says in the book of Isaiah. Ya kwamba
After the fasting, the true fasting is to feed those who are hungry, the orphans and the widows. Ile yote mmejinyima, muipeane sasa hapa kumaliza. Yeah. Hata saa hii tunaka kijiji tunataka kwenda kanaitwa Kasito. So you can continue give mtu kwa jogwita na ngiri magana mugwanja. Kogo taru igeheana bado ithatu icio ni bishigana. Icio niki ndo ngiri ithano. Almost 5,000. Bas sasa nitapeana 5,000. Ndio uongeze hapo. Haya, namba ya pastor ni 0710 180 200. Na mumutumira mutu athia kaheane. That's right. Andu marikia fasting. Unaona hiyo yote mlifunga, msiikule. Ipeane. Na wacha fujo nyumbani ate kuitisha bibi chakula ile ulifunga kutoka. Sasa mlikuwa mnakula kuku bibi kwa fasting. Niwekele chakula hapa. Hiyo chakula pelekeni wenye hawana ndio waweze kuwa na nafasi pia ya kukula wakati huu. Kwa sababu kuna watu wengi sana wanahitaji hiyo chakula. And because you fasted na ukaamua hautakula, usikule, ipatiane. That's true. So I'll send my 5,000 ndio uongeze hapo. God bless you so much. Amen. You're my friend. All right. Next week hiyo siku mnapendana. Sisi na Wagaruya na watu wale wengine tuko kanisani from Monday to Sunday. I will incite Wagaruya because the 14th is a very special day to women. And let me tell you, uzuri alibadilisha na. Wacha nikuambie kitu moja. Labda tunaongeaga. Unajua alikuwa na yangu. Unajua hata akibadilisha namba alikuwa na yangu. So this is a very important day to women. So please, if you are there, unajua hata nahurumia mtu kama Jane, huyu secretary wetu, juu sasa yeye hiyo siku anaweza lala, hata nikiwapea off anaweza shinde kama amelala. Unajua inakuwa irritating ukitembea kwa barabara unaona watu na maua na wewe hauna, ni either ujinunulie ujipige selfie ujicongratulate. Sisi tunampenda, tutamletea. But tunaona hiyo haitakuwa na impact. Atasikia poa. Ataonyeshwa agape la. Ukiita watu church ununue maua uwape. Tutaangalia na protocol ya kanisa. Protocol yetu ya kanisa inakuwa very keen. Itawanunulia mtu maua moja. Anyway, so thank you so much. God bless you. Bye bye. Asante sana. Amen.